Ndabasuhuje mwese. Kano kanya mbazaniye amakuru navuga atari meza by'umwihariko ku baturage batandukanye, ari abatuye Masisi cyangwa se abakomoka Masisi batuye hirya no hino mu isi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Burayi, mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Hagiye abaturage benshi baturutse mu bice bya Masisi. Kuri ubu rero imirwano imeze nabi cyane muri Masisi. Navuga ko ari inkuru itari nziza nkuzaniye by'umwihariko niba hari umuryango ufite mu bice bitandukanye bya Masisi, kuko kuri ubu navuga ko inkuru ziri kuhava ari inkuru mbi cyane. Niba nawe waravuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko za Masisi, navuga nti icara hasi tuganire, nubwo nyine tujye kuganira kuri iyo nkuru itari nziza. Kuri uyu wa kabiri muri aka gace ka Masisi by'umwihariko ahitwa Igasenyi, ahangaha rero na nyine muri Masisi, muri territoire ya Masisi, kuri uyu munsi hiriwe havugwa ibisasu biturika biremereye cyane, aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije bateye mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC 23, aho rero abasivili batari bake bahaburiye ibyabo, abandi benshi barakomereka, nubwo kugeza kuri ubu mbakoreye iyi nkuru ndi kubona ko bapfuye ari abantu babiri bari gutangazwa, ariko mu by'ukuri abakomeretse bo ni benshi. Binavuga ko hashobora gukomeza kugaragara imibare y'abantu bahitanywe n'ibisasu bitandukanye byagiye byibasira iyi centre ya Masisi. Nkuko rero bigaragazwa n'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC 23 n'abandi bantu batandukanye bari muri biriya bice, no kuvuga ngo iyi video nayikoze gutyo mu saa 12 z'umugoroba, ariko intambara yari kirimo ikomeye cyane, ndetse n'ibisasu bivuga ingabo za leta ya Kongo zohereza AFC 23 ikagerageza gusubiza, ariko ikibazo cyari gikomeye cyane kuruta ibindi nuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije, ubwo harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo ingabo z'abarundi ndetse n'abacanshuro bake, ahanini bo bakunze gukoresha ibitero byo mu kirere. Uyu munsi ntabwo ari ibitero byo mu kirere biri kwifashishwa cyane, ahubwo harimo harakora ibitero byo ku butaka, ariko ibiri kwifashisha imbunda ziremereye cyane, bya bisasu biza bigaturitsa, ari inzu biturikije, n'urokotse usanga yacitse amaguru cyangwa se amaboko, ubuzima bwe mu by'ukuri buri mu kaga. Mutiro byagenze gute? Kuri uyu wa kabiri tariki 9 Kamena, kuva mu masaha y'isa 7:05 za mu gitondo, ubwo nyine burimo gucya, nibwo iri huriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero muri aka gace gatuwe cyane ka Gasenyi. Abantu bazi mu bice bya Masisi barahazi, kandi agace gatuwe n'abaturage cyane, utafa no kubonamo ibirindiro bya gisirikare, usibye wenda ko muri iyi minsi habaga harimo hacamo patrouille y'abarwanyi ba AFC 23, ariko ubu nyine agace gatuwe cyane n'abaturage. Aha rero hagabwe igitero muri aya masaha nyine kwikubitiro, cyahitanye umusaza w'imyaka 80 y'amavuko ndetse n'umuhungu w'imyaka 13. Nicyo gitero cyambere cyabaye muri ayo masaha, nubwo AFC 23 yaje gutabara, ariko ikomeza guhangana n'ibitero byoherezwaga n'iryo huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bitabujije ko bakomeza kwangiza byinshi. Nkuko rero binagaragara mu itangazo AFC 23 yakiza hagaragara n'amakuru nagiye mpabwa n'abantu batandukanye bari Masisi, ngo hari abaturage benshi bakomeretse mu gihe umudugudu wasahuwe ku buryo rwose bugaragara n'abagize igisirikare cya Kongo. Ubwo ni mu gihe nyine AFC 23 yari itaramenya ibyabaye ujye gutabara abaturage muri ayo masaha nyine y'urukerera, ngo basahuye umudugudu hafi kuwusahura wose no kuweza, bagerageza no gutwika ingo z'abaturage, ariko bamwe batabarira hafi, bagerageza kuba bazimya izo ngo zabo. Rero kuri uyu wa kabiri urumva wane mbabwiye mu masaha ya saa 7 gutyo, saa 7:15, saa 7:15, saa 7:05, muri ayo masaha nibwo igitero cyabanje, hatakurikiraho ubusahuzi. Rero kuri uyu wa kabiri saa 11 za mu gitondo, murumva noneho bwarimo bucya, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zanakajije umurego mu bitero byagabwe icyarimwe byibasiye uduce twa Gakenke, Bidegu, Rugezi ndetse na Mikenke. By'umwihariko kano gace ka Mikenke na Gakenke ni ibice bitandukanye ingabo za Kongo zari zimaranye iminsi, ariko ziza kuhamburwa n'ihuriro rya AFC 23 bafatanyije natwirwanaho y'abanyamurenge, baza kuhabambura. Urabona na gace barimo bashaka kongera kugabamo ibitero kugira ngo barebe ko bahisubiza, mu gihe kuri ubu atari bo barimo kuhagenzura. Urumva intambara irimo ni intambara igamije kwisubiza ibice bitandukanye
bagenzuraga ariko baje kwamburwa na twirwanaho y'abanyamurenge ndetse na AFCM 23. Rero ibi bitero bikaba birimo gukorwa hifashishijwe imbunda ziremereye cyane, ingabo zirwanyira ku butaka ndetse n'ibitero by'indege bya drone za kamikaze na KT6. Nubwo urebye neza ubona ko ibitero byo ku butaka byo bashyizemo imbaraga cyane, nubwo banyuzamo n'ibitero bya za drone by'umwihariko muri bino bice bya Mikenke, Rugezi, Bidegu na Gakenke, aho bifuza kwisubiza mu by'ukuri bambu na AFCM 23 bafatanyije na twirwaneho y'abanyamurenge. Rero AFCM 23 ikaba yagejeje no kwibutsa ko inshuro nyinshi yagiye imenyesha abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga nisa utari kugira ikintu mara abari mu buhuza nisa bikurangira mu biganiro gusa. Nabyo twaje tubigarukeho kwa mbere habaye inama rukokoma yabereye muri Togo, inama yahurije hamwe abahuza ariko n'ubundi birangira yerekanye ibibazo gusa n'ibisubizo yerekana ko byagezwe ariko washaka uburyo byagezweho kandi mu by'ukuri imirwano igikomeje, abasivili bakomeje kuhaburira ubuzima, ugashaka ibyagezweho bivugwa ukabibura. Mu by'ukuri ukabona ko abasivili bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri ibice bigenzurwa na AFCM 23 muri ibice birimo intambara, ubona ko basa nk'abateranywe cyane n'amahanga n'ibi bihugu nyine bivuga ko biri mu buhuza. Rero AFCM 23 yongeye kwibutsa ko inshuro nyinshi yamenyesheje abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ibyo bitero bigabwa ku baturage b'asivili nyirizina, ndetse ngo ikanongera gushimangira ko yiyemeje kurengera ndetse no kurinda abaturage b'asivili ndetse n'umutungo wabo muri rusange. Ariko nubwo ivuga ibyo nyine, nk'uwo musaza n'uwo muhungu w'imyaka 13 bahapfiriye, hari abakomeretse cyane, binashoboka cyane ko bakomeza kuhaburira ubuzima. Ibyo nyine ntabwo bivanaho ko ibyo bikomeza kuba, ubwo AFCM 23 yerekana ko nta kwitazagira kugira ngo irengere ubuzima bw'aba basivili. Ariko ntabwo bivana ko nyine ko imirwano ibikomeje, intambara ibikomeje hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukibaza ngo iherezo rizabirihe, riraza kubirihe, kubera ko nk'ubu muri Masisi n'isa imirwano iracyarimo. Ndi kodinga iki kiganiro, nkuri iki kiganiro nakikodinza abantu ndi kubaza baherereye za Masisi bambwira ko ni isaha bakiri kumva ibiturika, bakeka ko ari ingabo za AFCM 23 zirimo guhangana n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeje guhangana mu by'ukuri bagerageza AFCM 23 igerageza kurengera ubuzima bw'abasivile, abandi nabo bagerageza kwisubiza ibice bambuwe birimo na za Mikenke. AFCM 23 nayo ndetse twirwanaho y'abanyamurenge gakomeza kuhimana iharwana mu buryo bwose ushoboka. Mu kanya gato nari bikomojeho babwira ko kuwa mbere tariki 8 Kamena habaye inama i Rome muri Togo. Ni inama yabaye ariko mu by'ukuri njya nkunda kugaragaza ko izi nama ziba z'abahuza sinzi niba zirengagiza ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se nta makuru ahagije baba bafite, kuko bakora inama ugatekereza ko izi nama aricyo ziraza gutanga, ariko n'ubundi ukabona ko leta ya Kongo ikomeza kwinangira no kureba ku ruhande iyo hagize ugaragaza nyine bitagenda by'umwihariko ku ruhande rwayo. Kuri uyu wa mbere rero i Rome muri Togo habereye iyi nama yo ku rwego rwo hejuru yayobowe na perezida wa kiriya gihugu Faure Esozim na Nyansingbe, hari mu rwego rero rwo kurebera hamwe intambwe zimaze guterwa kugira ngo amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abe yashoboka cyangwa se aboneke. Iyi nama kandi yanahuje abahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, abahagarariye imiryango irimo African Union, uw'abibumbye wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ICRAS, uw'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC, inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLL, ndetse na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Aba bose rero bakaba barasuzumiye hamwe ibikorwa byakozwe mu mezi 6 ashize, banarebera hamwe rero icyakorwa kugira ngo inzira y'amahoro irusheho gutera imbere. Nubwo nyine nta nihari iratera imbere idahari, za Masisi abantu bari gupfa. Ariko perezida wa Togo nakunze ko hano muri iyi nama yaje kureba ku mpande zombi. Presidansi ya Togo yo yatangaje ko iriya nama yashimye intambwe imaze guterwa mu guhuza ndetse no gutunganya uburyo ubuhuza bwa Afurika bukoramo, aho iyo perezida Faure Nyansingbe yavuze ko kuva muri Mutarama y'uyu mwaka, kuva uyu mwaka utangiye, ngo ari byinshi byakozwe mu gushyiraho gahunda no kunoza imiterere y'ubuhuza, ngo ibintu byafashije rero kongera imikoranire hagati y'abafatanyabikorwa batandukanye. Akandi yavuze ko ngo hanabayeho gutera intambwe mu gushimangira uruhare rwa Afurika mu gushaka ibisubizo
ibisubizo by'ibibazo bitandukanye biri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu guhuza ibikorwa byari bimaze igihe kinini bikorwa mu buryo butaboneye. Gusa nubwo nyine ibyo byagezweho, nakunze ko ibiganiro byabereye i Rome byanagaragaje ko akiri urugendo rurerure rugana ku mahoro arambye muri kariya karere. Imbogamizi ya mbere bagarutseho rero ngo nuko hakiri ikibazo cyo guhuza neza inzira zitandukanye z'ubuhuza. Mu myaka yashize ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiye gikurikiranwa n'inzira nyinshi z'ibiganiro birimo ibyabereye i Rwanda, ibyabereye i Nairobi, ibyabereye i Doha muri Qatar, binagera i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari gushaka icyo bigeraho nyine kirabura. Nubwo rero hari intambwe zimaze guterwa mu guhuza izi nzira z'ibiganiro, inama yagaragaje ko ngo hakenewe imbaraga nyinshi kugira ngo izo gahunda zose zikore zifite icyerekezo kimwe. Ikindi kandi cyagaragajwe ni icyizere gike hagati y'impande zifitanye amakimbirane, ubwo ni hagati ya AFC 23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abitabiriye iyi nama rero bavuze ko kubaka no gusubiza icyizere hagati y'abarebwa n'iki kibazo ngo bikiri kimwe mu bintu by'ingenzi bizagena niba inzira y'amahoro izatanga umusaruro cyangwa se itazawutanga. Iyi nama kandi yanagaragaje ko ikindi kibazo gikomeye kandi yangayikishije ngo ari ikijyanye no gushyira mu bikorwa imyanzuro n'amasezerano agenda afatwa. Ubundi ngiyeyo ku bwanjye iki nicyo cyakabaye icyambere kirebwaho. Ni byinshi byagiye bisinywa, leta ya Kongo irazibishyiraho umukono, AFC 23 irazibishyiraho umukono, bageze muri Kongo intambara irakomeza. Baganiriye ku gahenge, nta na rimwe byibuze ngo n'umunsi umwe bigeze batuma kano gahenge kabaho, kuba bahagarika imirwano akabaha gahenge. Akenshi leta ya Kongo yahitaga ikica igahita iboneraho umwanya wo kugaba ibitero kuri AFC 23. Haganiriye ku bijyanye no gutanga imfungwa. Mu minsi yashize nibwo hakwirakwijwe igihuha ngo leta ya Kongo yabigiye kurekura imfungwa ziri mu maboko ya AFC 23, ariko nabwo nta cyakozwe, nta mfungwa barekuye. Ariko leta AFC 23 yo hari ifungwa yarikuye, iza Croix Rouge nayo izigeza Kinshasa, ni ifungwa yari ifite rero ziganjemo abasirikare bari barafatiye ku rugamba. Ariko leta ya Kongo yo ntacyo ibikoraho. Ni byinshi byagiye bisinywa, ariko bahagira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukabona nyine nta gikozwe, ubuzima burakomeje nkuko byari bisanzwe nkaho nta cyabaye. Rero mu rwego rwo kubikemura, hafashwe icyemezo cyo gutegura byibuze mu minsi 15 iri imbere gahunda y'ibikorwa izagaragaza uburyo imyanzuro yafashwe izashyirwa mu bikorwa ndetse n'inshingano za buri ruhande. Reka nzarebe, gusa ubona ko leta ya Kongo yo ikomeza kwinangira. Gusa bitabiriye iyi nama banashimangiye ko hakenewe kongera ihuzabikorwa hagati y'ibiro by'umuhuza wa African Union, akanama k'abahuza, komisiyo ya African Union na n'izindi nzego bireba kugira ngo ibikorwa by'amahoro birushaho gutanga umusaruro. Perezida Nyansingbe yanavuze ko nubwo hari imbogamizi zikigaragara, ariko ngo hari icyizere cyo kugera ku mahoro ngo kubera ubushake buri kugaragazwa n'impande zitandukanye ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye by'umwihariko mpuzamahanga, aha nyine harimo Qatar na Amerika. Yanashimangiye kandi ko ubutumwa yahawe na Afurika yunze ubumwe ngo buzakomeza gukorwa mu kwicisha bugufi, ubudacogora ndetse n'ubushake, mu gihe ashakishwa rero ibisubizo birambye byagarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama y'i Rome rero yagaragaje ko nubwo ubuhuza bwa Afurika bumaze gutera intambwe ishimishije mu kwiyubaka no kwihuza, ariko ngo ikibazo nyamukuru gisigaye ngo ari uko izo mbaraga zahinduka ibikorwa bifatika ku butaka. Apana kuba gusa ubuhuza mu magambo mu nyandiko, ariko wagera ku bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugasanga nta gikorwa, nta n'ubushake bari mu by'ukuri bwo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe ndetse n'ibyasinywe. Aho rero ngo umutekano n'amahoro bikigoye cyane kugerwaho mu buryo busesuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko baragenda bagasinya ariko nyine gushyira mu bikorwa ibyo basinye bikaba imbogamizi. Reka turebe ubwo bihaye iminsi 15 turebe hamwe ko bagiye kwigira hamwe ibituma badashyira mu bikorwa ibyo biyemeje, wenda bibe byagerwaho uko bikwiye, ko kugeza uyu munsi ubona ko nyine ibisinywa n'ibibera ku rugamba bidahura. Kuri ubu rero intambara irakomeje, za Masisi imirwano irakomeje,
mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano irakomeje mu bice bitandukanye bya Mikenke, Rugezi, Bidegu ndetse na Gakenke. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka kwisubiza bimwe mu bice AFC M23 natwirwano y'abanyamurenge yabambuye mu minsi yashize. Murumva ko nyine ari intambara iremereye. Gusa kabazo njewe mbona kaba karemereye cyane kurusha ibindi, njewe kuba AFC M23 yarwana na leta ya Kongo wamugani w'abanyarwanda, reka mbishyire mu buryo bwiza, bahuje imbaraga barahangana. Ariko nk'aba baturage bo muri Gasenyi bo baraziriki, urumva ari ibitero biri kuba hagati y'ingabo ku ngabo, nta kibazo rwose. Ngewe buryo umuntu ajya mu gisirikare n'ibitera byiyemeje abazi ko byanze bikunze bizabaho. Ariko umuturage w'umusivili, aba bana bari kubaburira ubuzima, aba basaza imyaka 80 baraziriki. Masisi imyaka irarenga 30 nta mahoro, barabuza amahoro. Hari benshi bahunze bahunganye n'ababyeyi babo bakiri bato, isa bamaze imyaka irenga 30 mu buhungiro, barakuza abandi barashaje. Ariko iyo urebye mu by'ukuri ubona ko nta kanunu k'amahoro, nubwo AFC M23 ihafite ahenshi hafite, ariko reba ugasanga n'ubundi ntabwo bizeye umutekano mu buryo burambye, kubera ko ibitera isa ku isa biragabwa, za drone ziroherezwa, izi mbunda ziremereye harasi ibisasu by'umwihariko hatuwe n'abaturage b'abasivili, imidugudu irasahurwa, abawazayendo baza bagasahura imidugudu y'abaturage. Mu by'ukuri ubona ko nta gahenge n'umutekano. Abaturage baza Masisi na za Minembwe naho nuko bimeze. Imurenge ingabo z'u Burundi zibazengereza umunsi ku wundi, isaha aje mu na za P5. Iyi ngiyi ni umutwe ushamikiye kuri Kayumba Nyamwasa nawo ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko biyemeje ngo kuzafatira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamara kubohoza ibice AFC M23 igenzura bakabona kwegera u Rwanda. Murabizi ko Goma na Bukavu nibyo bice bihana imbibi n'u Rwanda bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byose bifitwe na AFC M23. Urumva gahunda yabo no kubanza gufataho bakabona kwinjira mu Rwanda no gutera u Rwanda. Ariko iyo urebye nyine ubona ko iyo gahunda yabo bari kubanza guhungabanya umutekano w'abasivili bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yuko bagera ku Banyarwanda. Ngayo nguko rero, ubwo abantu mufite banyu bari za Masisi, abo mubasha kuvugisha mubavugishe, mwumva uko bameze, kuko umutekano ni muke cyane. Sinzi niba muraza kubona n'uburyo bwo kubavugisha, kuko ibi bitero ntabwo byoroshye kabisa, birimo kubayo umunsi ku wundi. Gusa nyarabo tubasha kuvugana baherereyeyo, nisa bambwira ko ari kumva urusaku rw'amasasu hirya yabo gato, aho batekereza ko ari ingabo za AFC M23 zirimo guhangana n'iri huriro ry'abarwanyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo harimo FDLR, harimo iyo P5 yaje kubafasha, harimo ingabo z'abarundi, harimo utwirwaneho, harimo FARDC ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi bakomeje gufatanya muri urugamba rwo guhangana na AFC M23. Nubwo isa usanga nyine banarengo bagahangana n'abaturage b'abasivile. Ngayo nguko, nge nitwa Emma Bruno Mbonyuwera, ndakomeza kubakurikiranira iby'aya makuru ya za Masisi n'ahandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bya buri munsi. Tuzajya dukomeza kubana, mukore subscribe kugira ngo ibiganiro dukoze bijye basha kuba bizabagira mu buryo bworoshye, mutagiye gushakisha ngo mushakaho twabibashyiriye, ahubwo uko tugishyizeho muzajya muhita mukibona mu buryo bwihuse. Mwakoze kubana natwe, mugira amahoro.